Families of individuals undergoing IRB training in Assam staged protest today in front of Hapta Kangjebung Gate, opposing the order of state government to bring IRB personnel to Manipur by road after completing their training. Speaking to media, protester Haikrujam Ronibala strongly condemned the order and called for the personnel to be transported by flight instead. She emphasized that the families would continue their demonstration and agitation at MPTC Gate Pangai until the order is withdrawn. Ronibala further suggested that if a road transfer is deemed necessary, the IRB personnel should be equipped with advanced weaponry or be transported by flight to Manipur instead. Ten namasung 11 IRB gi POP saba loyer kanda date 23 da char kanda 24 da gi tholak na bagi damang ta sarkar na order ma thokpa toibo order se akoi gi makha da tholakane na thokpa aduna ti akoi na mama oi bi jingna isa jing je makha da tholakpa du di pam de mathak ta thoan biyo na haiba adugi da mata khoi myam punja bani irang phataba matam ni na moina makha da tholakpa se akoi gi sem saib na hogi ba matam da su akoi na makha da pune na toba matam da akoi pangai da hinga lecture kanda sem saib na tabi raga mathak ta pubi ki ado huzik su sem saib na mama oibe akoi gi awaba se yeng birakanda mathak ta pubiyu kaigumba sem saib na akoi gi arrange toba matam da moida khara khudong cha da ba leire hai targa su parents oiba akoi ju dum sarkar da mateng pangjarakanda isa jing je sapaga da ba muong da puthopi ba du da akoi sem saib na yabiyu ado kaigumba akoi na se haijaba da sar na tabi da targa di isa jing do pangai da gi tek ta kai da na pugi bani tek ta kai da na halak na bagi da mata akoi pangai da hol taroga mama ampa oiba akoi ja aheng le aga leirani haiba wafam duni akoi na thamjaning ba se साजिंदो थाना ओइरे मोय ट्रेनिंग फजना तौरे हुजि खुलप मतमदा मखादा पुबिरकदो याय तौबदबु मोयसे मखुत खुलाई पाहनबियु अखोइना हाइजाबदि बुलेट फनबियु अदुबु हुजि खुलाई पाइदना अखोइगी बलिगी हामेंग अमो गुम्बस ता हापगा लंगजलगा पुल्लगा लाखोगी फिबमदि ममा ओइबा अखोइना याबा ngamजरोय हाइबा पोतुनि